baguma kabaka ni veterans teba veterans twafutire ntufutera tukutwanyagura hato mfumuti yakora ite twagosa amageza genzarwa first half performance bulungi wa twadinayinze mukoko wominga atusemu bito bitilete emibiri gisitu se second half tusobola kusikira emibiri tusobola kukola awamu n'abasambi bakochi bannange era tusobola okulaba nti so mpira wabitobo kuba tubadde mubi last tubadde kusuubiriza kirungi naye katonda wasazeewo emwe badde tufunye chances nyingi naye ekitwemesezo gw'omupiira abasambi tebafinishize bulungi omupiira gwona twasambaje first half na second half twasambaje konka pressure y'omupiira yene eguma neyonja bwensonga twatuli 2 goals down so omupiira niguhinduka kusinziira omupiira okugulu egi niyo emipiira yitukuba nitwenda kusinga munonga egi emipiira ya dabe nereeta level zona ez'okuba oyine omu magara omupiira gwena ogw'okuba oyine omu magara nono oragirwa kugira ngu gwena ogwiheyo Kina zako kuzompira